Ia e te whaatalo whātu i le nei fiafi, o le fiafi nei o le astofi. O lumana ia ia whaamana tuina o le maliu, ia ma le toe tu mai o lo tātu o li i whaola. O le te tono o lo manuia uma lo tātu, anga maa lole on sa. Te tono a o lo anga le mai le antua, ma o lo maua le fisosane mo i tātu uma. Ia e ala lo tātou ista ia o ta ia lama tu la fono o lo tātou malo le. Ia ua lawa le malo pui pui o i tātou uma. Tāu si o lo manu ia uma ainga o lo tātou e kāle sia. Ia le rea fia fia uma natu e amatu se wha soa, se wha malosi ia o tātou sauli o ni atu. No fo e mo wha manatu popo ngā lo tātou li. O ia lawa popo ngā sa amata i le afia fi whapenei, le afia fi o le asatofi. O te fia whaitawina mai le Ioane alon mata pa se fultolu, o le whai upu mua, se ia o le whai upu e lima e whapea. A o le ia o le tau saminga o le paseka. O si le fia Iesu ua o mai o na po e tu uai e ia le neila no langi. Ai mali watu i le tamaa. Wana alofa i ona tangata o ile lalolangi. Wa ia alofa ia i latou ua o ile ngata anga. O whaile tali suanga. A watu aliti a pole loto o Utah, le sekara. Le ate lii o Simona, ia whaangata ia ate ia. O si le fia Iesu, watu ina mai le tamamea o malava i ona ao. O maliu mai foi o ia mai le atua. O le ato e mali watu foi o ia i le atua. O le tūlea o ia i lunga a o whaile tali suanga. O tu ese o na ofu. O tango foi i le ia so loi. O fusi ia ante ia. O ne lilingi le e ia o le vai i le ipu e mulu mulu ai. O mulu mulu i vai o na so. O na so loi ai le i le solo. O fusi ai. O te fia tala noa li tātou ai ngā lotu. I mea na tutupu i le pō mole muli le o Iesu. A o iai le lalolangi. O te le mai lo i sou fina ngalo. A whapea o lou toe taimi lea. O e si le fia ele o toe mamao. Ai o male maliu male oti i ati oe. O le fasili. O la sa uto e tala po si to e fe au, e te fina ngalo e fia, momoli atu i lau ainga, i lau to o lua ma lau whanau. O le talitonu o le mea e te fina ngalo e fia tu umo i lantou. Se tala, sa uto e tala e to e fia fai mo i lantou, o se mea pitu sili le ane tāua. O se mea pele i lo loto, se mea o lo ta oto mateu i lo loto. Le ala ua maua le avanoa e whaailoa atu ai, ai le i o mai le wala au. E whapena umane a fiafi nei, le a fiafi whape nei. Ua na o Iesu maona au so, o le pole o te tala atu ai ma sa sa atu ai, le loto o Iesu i lona au so. Le mea o lai pele i lona loto e mana o lawa, ina i o whapena o nei loa e le au so. Ma ia lātou whaia. O le mea lawa lea sa ta o te olona loto na fina ngā loa i lona au so o ia lātou i loa, ma ia lātou whaia. O le mea fo ile o lo fina ngā loa lea li. Mo oe, mo au, ina ia tātou i loa, ma ia tātou whaia. E tolu la awala, na wha i loa ia Iesu le mea sa ta o te ilona loto. E fia wha i loa atu i lona au so. Mo mua e ala i a onga, lua, e ala i whaateita ina tolu, e ala i lona lava soifua o foina atu. O le whata o tonga le tusia Ioane. O urua im tau pes fuluma le lua le tusia Ioane, Ioane Evangelia. O loo wha mawina im tusia ia Ioane, le ngā ruenga wha misionale Iesu, le ngā ruenga tālai. Mo le tolu ma le afa tausanga. Tolu ma le afa tausanga.
lea o lo wha mawina i te tonu, o le Ioane Matau, mo Mose o Matau, pa sul mai lua, o le ngā runga tā lai a Yesu, o le Matau kula su tonu, si o le Matau pa sul mai fitu e 5 o na Matau, o le vā e ngala lea o matua tala noa au ili a Ioane, i le po e tasi ane po, lea i ale Matau pa su tolu, su fa, su 5, su rono ma su ma le fitu, o le po fa pene la, o le po le asa tofi, a o luma na iai, i alona fa sa te roina, so lai tau a tele, le nei po, le afi le fa pene, lea ua amatu ele fa mano si mo i tātou. O le vanga mo mua lana mo moli atu e Yesu, pena sa sa atu e Yesu lona fina ngalo ma lona loto, i le au so, e fa ilo atu le mea o lo ia manao, ina ia lātou whaia, e ala le ia nā o onga. O mata upu ia li masu tolu su fitu, tumu ia o onga tā ua ma le au ngā, ua fina ngalo ne Yesu ilo na uso ia lātou iloa, ia lātou whaia. E au fia ai le tā ua le ola au na, ma le toa inga au nanga, e au ina lātou au na i le atua, se teimi o ne tātou ua atu le iai. Ua whata ua ia moni lo lātou alofa i le atua, ma le ngā ruenga le atua, ma tangata o le atua. Ua au ina i lātou le ngā ruenga le nganga pa ia, a fio le langi, o na wina mai leo le nganga pa ia, e le masani le au so, i le nganga pa ia, ua le nganga pa ia, i ora por whenga ngā tuai, e a fio maintu e fio ese lea, e leo tangata uma fo ia fio mai e le nganga pa ia, na o i lātou ua ufina ngalo le atua, e au mai e le nganga pa ia mo se au whapitoa. Ai mo se teimi foi, ai le tu mawai le nganga pa ia. O le fio mai la le nganga pa ia pe a fio Yesu, fa mai e fio mai e nofa tu mau, i te tonu i ate i lātou, ma te tonu i ate i tātou, le o onga la lea, e fina ngalo Yesu i a i loa i le au so, le ngā ruenga le nganga pa ia, pe ao i nā fio mai, i le malea, o le whata awora lātou pipi i a Yesu, na i aile fata oto lea i le ana mta pa sul 5 i le vine maona la o le fia una ina o le fata waina e Yesu e au na tau pipi i mai i a tau au tau le tu mau i a tau a le tu mau au upu ti tonu i a tau i a tau to ono tau le fuatele mai lea e ta wala i a o onga umane e ta pena inai le au so o lea le a tu e whaia ia le ngā ruenga. I le au te lenga lao le fina ngalo o le li i lea o ta oto nei mo i la toi whapea. The deeper down you go in your knowledge and relationship with God, the stronger you are going to be when challenges, temptations, and crises come. O le lo loto o lo si la fia, o le lo loto la ulua mafutanga ma le atua, o le malosi fo ile na o lo tangata, o le malosi fo ile na o le ai oe, e whaafetaui ilu i tau o le ola nei, e whaafetaui i wha oso songa, ma whaafetaui i mea whaingata e peila o na i aile coronavirus, lea u whaafea ngai nei mai tātou. We need God. We need to develop our personal relationship with God. Awa ole vai fufona na le sosani la i le o langa o lo tātou soifua ma o la iso se mea lava e whea ngai mai tātou. Lona lua o whātei te inga wa sa saa atu lalo na loto i le au so. E ala ili whaatei te inga. Examples. O le po lea ua. Iai ila tau lea whewhau pito anua. O le tuga e masani a iu teia. E mulu mua vai le whai toa. E iai li pesini vai e iai male solo. E iai la male au auna. O le au auna o le polonga. E se le maua lalo o le ngā ruenga lea. Lana ngala ngā ruenga. O le mulu o vai o ila tau umai o le whale mai. O le whale mai e su malona au so oe lea isi au auna.
e le mana o fo isi so le uso e fa ina ngā luenga lea. A wai lo se ngā luenga e wha mawala loi nai le tangata. Io no mai a lea sao fa fai. Ma ne ia vai le mulu mulu ina. La ana sila fia le Yesu. Ai le sao fa inga lea. O sila fia le Yesu. Le tu langa o lo ia ila tu manei. O Yesu foi. O lo o matua mafatia lava. Ai sea. O no to e po mulu mulu lea ile lano langa. I le fai upoli sultasi o le ta upale su tolu fai mai. Ua atu le loto o Yesu. A o fai ane fa da singa e li mai a Yesu. Mea le fa manu mai. Pupua ngai e fa manu mai. Malona maliu le o lo fa manu mai. Ai la ia ma se so le au so ona i loa. Ai sea langa e se mea lai o lantou mafaufa. Se si le foi. O yuta o lai lona mafaufa. Le se nofo sao le fa alata Yesu. I le po alea. O Petelu, na te le iloa, na te whaalataina, e na te ena Yesu tinai. E na te ena Yesu, i le po alea. O le si vāngo le auso, o lai fi nau. O lai fi nau matau vāpo ai, o le asili, i le malo, o le atua. E matau tia ia le leanga o le mea olo o ia le sao fa inga lea la ngona o lo o iai. Io na tula i lo Yesu ma mulu mulu o lato vai. Matango ili solo. Ia matango ili apa whano, apa vai. Ia malu no ma whaile ngā runga. O i lato manei o matua te ilava. Ele i iai seisi de tawane sona manatu. I ono whaia Yesu. Wa la wao. O le ali i fo. E le te tawana i whaia. I le tū ma le anga whai utaia. A whaia seisi o lato a tono. Pe a mana na oai. A o le ali. E wha a rono iai. E le te tau. A ua matua te i lato. Ina watu la Yesu. O wawane silifia Yesu. Le wha mau anu longa. E le ai seisi fia sau i lalo. Na ua mai au na ia. Whaia le nei ngā luenga. Na matua mao whai le au so. Na ia a o ao loa lea. O le vanga le whaipas furua na whai mai. Ua tau loa ene mea ua whaia i ate uto. Ua wala tau le mana malamba. A tu Yesu a whai ua whaia. A o ao le a o ao. E te tau fo ino tau whaia. E te tau fo ino tau whaia. I o tau au na ma le loto mau alalo. Sano se fe au ta wana. We are to be the people of the town, serving God with the spirit of humility. Ole fa te inga lona tolu, ole wala lona tolu na mamoli mai ai le mea sai lona loto. O lona lava soifua o foina mai. Ole sao ninga ole whamana tunga. Lea o fea ngai ne mai lato. Actually, ole sao ninga ole paseka. Pita iane, ole po lava le ana whātui na ia Yesu, le sao ninga faulia. Ole sao ninga ole whamana tunga. Sao ninga ole paseka. E whamanatu ai i le nuo i sala elu. Le mena whaia le atua i o lato tua a. Na lave ina ai ma whaasao loto ai. I lato ma le mea sanofu polongai. A ole wha ilonga o le toto manu fasia. Sa wha amaningina, o le wha ilonga le na. E sopo ia ai le toa sao le atua. Ma o lai tangata isa la elo. O le pola lea. A o alo la tau le sao ninga o le paseka na wha atua ilo e Yesu. Le sao ninga lea o le wha amanatunga. The Lord's Supper teaches us that Jesus was giving us his all. Jesus gave us his all. Wa fo ina mai e Yesu lona tangata atoa mo oe ma atatou tilo tilo i le sātaulo po whea lama e te maai ai i se whaai longa o le sātaulo.
o lo e sila ia Yesu, ua fo ina mai o ia ato atua mo oe. When you look at the cross, you look at Jesus giving you his all. O le pōle na tala noa Yesu lo na au so. Na sa atu e lo na loto i le mea fina ngalo le au so. Ina ia lātou whaia. Peila o le loto mā walano. Le au o nai i le atua. Aho le tai au ana so ai. O se sa ai nā tulo na ola. Le ngate se sa atu lo na loto i le mea fina ngalo ai. A ua se sa atu lo na ola i le aso na so ai. He gave us his all. A tātou whaamanatu fo ilani sau ninga o le whaamanatunga. E whaamanatu mai ai atu ai mau. Ua fua ina mai a Yesu lona tangata atua. Mo oe, mo a. When we celebrate the Lord's Supper, we are reminded that Jesus gave us his all. E ieri foi tauna nae e whaatawa ina i le temi lena sauno a Yesu, i le pōlea, i le whaamanatunga. O le foi tau e whaapea, mō o tau, sauninga le nei, e whaamanatua i le mea o le a uwhaia, mō o tau, for you. This is my body, which is given for you. This is my blood, which is poured out as a sacrifice for you. This is very personal. It is for you. He gave us his all. A tātou o mai fo ila i sauning o le whamanatu. E le ngata tātou te manatu ai ua foa i mai mo i tātou e Yesu o ia ato toa. Ai whapena fo i tātou. Ua foa i atu i tātou mō leli. Ai au ina foa i ato toa. Coming to the Lord's Supper, we too made a choice that in this life we are going to give Jesus Christ our all. Just like Jesus gave us his all, in return, we must all give to him our all. O toe manatu. May the events of in the upper room be a reminder to us that we are to be people of the tower, serving God and others with humility, just like our Lord Jesus Christ. May this Easter be a time to recommit our all to Jesus Christ. Why? Because he gave his all for you and for me. Tātou tatalo. Mātou ia ile nei pō, whaamanatu alo to e pō ile lalolanga. O mātou wawa inisio mele tutupule nei a pō mone mone. O se saa mai lo fina ngalo, o se saa lo loto a toa ile au so. O le se saa ina mai fo ile o lo fina ngalo mo i mātou. Wa o ngana tu mo le au so, o fo ia tu mo i mātou. Ia o fia ia o na mātou au na iati oe. Ma le loto mā walalo. O e lamana e whaia le whātaita inga. Ia vea i mātou matangata e au na male solo mo oe malo whina ngalo. O le tūlanga e mā walalo e le tau waloa. A o e lava sa whai mo whātaita inga. Ua mātou tilo le whamanatunga. O le ata wai fua i mai oe ato toa.
mo i mātou whaafitai tele, whaafitai mo le foa, whaafitai mo le au nanga, wa e whaia mo i mātou. O lea fo i lou whina ngalo, wa tuu mai mo i mātou le nei e seta. Au whenga iai i mātou ma mea whai ngata o le ola nei, tonu a se awa nore nei e to e sauni ai i mātou. A o ni toi a mata whi au mga anuenga. Ia mātou o mai au auna i ati oe ma le loto a toa, ma le loto māua lalo. Ia manuia lo whina ngalo maro mātou sauni atu. Mo le whamana tuina o le aso maliu, ma le toe tu manu malo mai o lo mātou wali. Manu tia i o ao lofa, lo ai ngā lotu whamole mole. Ma le au whātua tu o ma oile lalo langi. Au whenga ia i mātou ma le nei ngā se whaingata, po le whama i whaingata. O le tatalo le ala ia Yesu lo mātou whaola.